Transport u vece mestoch Bački i Banatu pod čas prešloho vikendu bol podpolno zastanoveni pre zavjati drahi. Vojsko i policija ratovali tisjači ľudzoch zo sprevoskoh, kotri ostali u šnihu i u kotrih oni preprovadzeli vece hodzini, čekajući pomoc. Tagnješka vypatra draha medzi Savinim selom i Kulu. Vidno, že kolo drahi išće ostali veljki hromadi šnihu, ale jak možete vidjeti, transport še normalno odviva. Prez vikend ta draha bola podpolno zavjata i blokirovana. Zoran Ilić z ruskog kerestura prevoži mebelj z toho mesta po calej Vojvodini i nje perširaš će streta s takvu situaciju, da porihtano dočekal tohoročnu nepohodu. Rušao sam z kerestura na 4:30 hodin ráno i dokoli som už videl, že to nebude jak treba, že na nosi už jezdi toto, ale som nastavil ipak i po šajkaš som došol, vytovaral som u človeka na meštaj i hvari mi človek vojsť na kafu, opač vesti, že nebude dobre, hovorí, bratše. Nie, reku, idem, ja som nastavil, došol som pod titel, medzi titel Perlezis to bolo daku skritičnejšie i u Perlezu vec už tam bolo chaos. Zaviate skroz, na nosi bolo i kamion še zaglavil, co čistil, i joho sme vycahovali, i auta boli das 2-3, kombi jeden sme vycahli. Tam som še zatrinal das dopoladne i rušil som nazad s tým, že tak baš zdul vítr, že som perše dopoladne, keď som stal, tak bol parkíraný kamion pri banderi, da ho nevira si taký vítr baš zdul. Keď som nazad rušil za Perles, titel, isto bola cisterna jedna prevracená, jo sme čekali da še prosti. I vracal som še na autoput i nastavil som za požarevac. Odrobil som, co som mali. Nazad, jak som še vracal, isto po Beograd bolo dobre po autoputu, vec už večer bolo kritičnejšie. I na 12 hodín noci som bol doma. Najkritičnejša časť drahy bola relacija Feketić-Bačka Topolja. Student Robert Zahorjanski preprovadzal 15 hodzini u zavjatim autobusu prave na tej časci. Jak hvari, njihto sputnikoh nje bol porihtani preprovadzit calu noc u draže, da rano dočekali hladni, smjadni i zamrznuti. Šťastie u tým, že jednostavno sme nemali dzecoch u autobusu, ale že to bolo v hlavnom osobi u tých štredních rokoch, tá i starší, ale najvecej nás mladších jednostavno bolo. I šťastie u tým bolo, že nebola dajaká chorá osoba, kotra lebo má klaustrofobiju, lebo také daco, bo to všetko by še muselo dajak riešiť. Tak povesť 15 hodiny to tak nedá co, že málo, keď putuje, ale čekať z 15 hodiny je to veľo i to strašno. My jednostavno nemali informáciu, či dachto príde po nás, kedy príde po nás, či dobijeme dajaké jedzenie, pice, my nič neznali. Hrejanie bolo dosť také rizičné, zato bo daše nam ani nevytroši gorivo, ani daše nam akumulátor nevytroši, bo sme neznali oznova keľo ostaneme. Každý od nás mal páru kotru šedzi, zo mnu šedzela jedna mladá dzivka, studentkyňa, isto co še vracala nazad i jednostavno všetky sme še museli zblížiť, že by sme otrimali to tú našu temperatúru, bo nemala to stvar 15 hodiny u takým žhimným buc jednostavno. Nove Orahovo, preveljki šnih kotri vitor nanjesol s poljoh, bolo odrezane od drugih mestoh u opštini 3,5 dnja. Až ponzelok 3. februara popoladnju rozčiscena draha Bačka Topolja Nove Orahovo, a draha Nove Orahovo Tornjoš bula rozčiscena v nedjelju popoladnju. U Valalje bukvalno všetko bilo super, znači očiscene, ali posle toga vidi se tazi
keď bude sa bližej uchodziť. No kaže, jak to vypatrajú chyži, o čím jem na jednom boku jest chyži, všetko ich nadulo šníh i nemohli bukvalno ani výjsť z chyžoch. A to še dotýka, mali sme še jeden veľký problém, že tretí deň máme 2 pekárni Orachove a nestalo kvasy, to nám dajak museli so traktorami priniesli, takže sme še ipak vycahli dajak, ale... Ораховчані najveći problem mali zo Schorima, za kotrih še mušel najst sposob odvoženja do špitalju do Bačke Topolji. Imali smo probleme, prvo imamo 3 bolesnika za dijalizu. Te bolesnike u subotu smo sa traktorima preko njiva prebacili u... Mali sme problemi zo 3 chorými osobami, kotri mušeli dostať z dijalízu. Tých chorotníkov sme sobotu na traktoroch prez polja prevezli do domu zdravia u Bačkej Topoljice, dostali dijalízu i zadovoljni sme, že nam še udalo toto zrobic. V nedjelju naželj sme mali i smrteljni slučaj, a poneže u Orahove opremu za takenje mame i toto sme mušeli prisahnuti prez polja za Stopolje na traktoru. Najveći problem nam boli produkovatelje mlijeka. U Valalje máme dosť dobre rozvitu produkciju mlijeka i pre 103 dní odrucene veci 1000 litri, bo kamioni kotri trebali pris po mlijeko nje mogli vojsť do Orahova. Produkovatelje mlijeka najveće istraceli. A sad oni su pretrpeli neke štete. Farkaš duma, že bi posadzeni drevka zminšali pošljitki kurnjavi i hvari ževoni u mesnej zajednici každi rok sadze vecejak 1000 drevka. Oko sela sve su privatne njive. I to stvara malo problem jer... Kolo Valalu jest veljo privatnej žemi. Toto pravi odredzeni problemi, bo drahi u hotare uski i keďže posadzime išće šori drevoh i zmenšame prostor na drahi, prevoski budu mac problem prejsť. Ale zažljem o sadzenju drevoh kolo Valalu treba veci rozdumovac. Ostatnjih dňov sme mohli čuť i fachovcoch zo Fakultetu techničkih naukoh, kotri dumajú, že by vekši hasen bol, keď by drahi za terhovni transport boli zavarti 24 hodiny skorej, jak co počnjenje pohoda. Pokliše stanoviskanje usoglaša co ljepše robic, že bi nje prišlo do pozarjedovih situacijoh, nam ostava i dalje pocerpac, činos šnjih i vitornji spodzivaju u štrežini. Že by še nam ne slučovali nemili situaciji na drahoh, poljoh i naseljenih mestoh, jaki panovali pod čas vecejdňovej vojvodjanskej kurnjavi, potrebne obnovic, a u vekšini slučajoh i počat sadzic lješiki, ljebo zaštitni zasadi u poljoprivredi, vodoprivredi, kolo drahoh i naseljenih mestoh. Zos odlučnu akciju na području calej pokrajiny potrebne zos istnujúcich 140.717 hektarov žemi pod ljesami i zaštitnima zasidami, co vynoši ljem 6% povrchnosti Vojvodiny, zvekšac polješenost pokrajiny na minimalni 14%, odnosno na 309.000 hektari. Ljem na takej povrchnosti pravilno rozporedzene željenjedlo u Vojvodini počne končiť svoju vecijnistu, hasnovitu ulohu, medzi ktorima i odbranjebna od vitroh i kurnjavoh. Príklad dobrej praksi naseljene mesto Ruski Kerestur, dze preisnujúci odbranjebni navolajme ho željeni perscen drevoh kolo i u samim Valalje, vekši problemi zo stohoročnu kurnjavu nje bulo. Najvekša časť vece jak 40.000 sadnici zasadzena na inicijativu doktorki Leoni Dorotić-Guteša. Ukupno za to ti 20 roki, co bude se vidjeti, posadzeno 43.320 drevka. Čak mi še deci potpisovali, tak jak ga znate, jak dnevnik i šitsko. Učiteljki, profesore, nastavnici, šitski še odazvali. A Janko Homa, možem vam povesti, da bol direktor, na každej akciji, kotra god še organizovala, vše še odazval. Bo dah to bol 3 raz na akciji, dah to 2 raz, dah to raz, ali Janko bukvalno, keď povem, bar som mala savesnoho sotrudnika, tedy boli Varga, keď se Varga zaista bol izuzetni sekretar mesnej zajednici, posle njoho bol Balint Elemir, to tam sme sedeli, uvidite, pri crkvočki, so s decmi, so s cerkovnim odborom, i cerkovni odbor som povolala, bo som dumala,
Вони ще легчейше, як шицькі організують, і легчейше. А почала съм з панocom Макаєм. Mala sam veľa pomočníkov, sotrudníkov, ktorí mi už i umarli, lebo to, jak to še volá, predsedníkom Lovároch boli Julín Čirmar, pa Đura Paparhaj, on môj školský drugi. Ľudí, ktorí mali karakterni i sovisni. Sve simbola praktično bars rozvita. I ďakujem im na ich sotrudovanju. Práve pre zaštitu, jaku dávajú veľočíslení keresturskí dreva, podčas kurňavy ozbiljnejšej i češšej roboty u samom Valale nebulo za javné komunálne podprijemstvo Ruskom. Doznali sme u rozvarky s direktorom podprijemstva Igorom Fedijom, ktorý nám varil, že len na 2 valalských ulicoch na okrajisku Valala bolo nanošeniska šnihu. A že najväčšie roboty toto podprijemstvo malo na drahy od Kerestura po Kruščič, jak i u samým naseljeniu Kruščič. Doktorka Dorotičova nám varela, že so svojima volonterami na vecej zavodi sadzela drevka i pohotare, kolo dráhoch i kolo poľoch. Medzi tým tam oni, nažaľ, češko obstávajú. Abo ich zaorjujú, lebo páľa nesovisní parasti, abo ich kradnú kradoše. Tak to hovoria, hudobní ľudia nemajú da zato reža to ti dreva vaše. Tu sme tady na tej ledini posadili 2000 dreva. To ti dreva už bi taki boli, bo jest taki. Jednostavno maju to ti pilki motorni, kradnju. Bukvalno kradnju. Da kad ih strednjece, že idu u tim, jak to še vola, až na traktoru, na prikolicoch noša, a najveće tam toti dreva, co mađarski bagrem. Kad vam pride taki, oni tako idu na begek, bo tam najveće je i posadeni, bo im treba slupčki za paradići, slupčki, Bože me prosti, i drevo za onje, bo bagrem. Jak sme doznali od odvičateľných zo podprijemstva Vojvodina Šume, ktorí gazdujú zo 96 od 100 polješenima povrchnoscami po krajini, ich podprijemstvo má na miru i plán dvihnúť úroveň polješenosti Vojvodiny na optimálny úroveň, jaký predvicuje Európska únia. I to dosť ambiciozno. Už po 2015. rok. Mi smo na samom kraju zadatka koji se zove pošumljavanje. Javno preduzeće Vojvodina šuma ima program pošumljavanja koji je predvidio da 2015. godine završimo s našim zadatkom koji se zove pošumljavanje neobraslih površina. I time ćemo zaključiti sve ono što je u našoj nadležnosti. Sve ostalo smo nalazi kod drugih korisnika, drugih vlasnika. Tako da do konačnog cilja svi ostali činjaci u društvu treba da je svoj doprinos na pošumljavanje. Vojvodianom ostáva nazdávače, že še plán podprijemstva Vojvodina Šume zisci i že sadnici bezpečno vyrošnju i počnju končiť svoju vecenjistú hasnovitú úlohu šircom rovnej Vojvodiny. A potamac, podčas kurnjavoh, mudrejše šetic doma i nijak nerúšac na drahu. Mljekarstvo u našej žemi pomali umera i popri tim, že država už rokami uparta so zdajakima mirami zljepša situaciju. V ostatnjih rokoch še do statkarstva dosť uklada, ali je napravena škoda še nie može tak švitko vypravic, a je ukladanja pre ekonomsku situaciju skromni. Najhorše prešli drobni produkovatelji. Spatrajući obstavinu u Evropi, našo mocni bavljači u mljekarstve nadumali eliminova z tih drobnih, ta im pred doskiljima rokami prestali otkupjevati mlijeko. Najveće číslo takých rozpredalo ostatok, a ostali len najuparčí. O svojich dajakých 22-3 roky menej, lebo vecivšie som trimal kravy. I kravy, i celjata som karmel, trimal som i švinje, ali teraz som še preorientisal na statkarstvo.
Na kravi, hej? Na kravi keľo mlijeko popredáme doma, teľo 3 imam, keď nemôžem popredať všetko mlijeko doma, već kad predam kravu da jednu, prize zažda jedna nova i takže to, hej, podmlazi, a bitne mi da mi ostanju celjata, ktorí môžem predať u tovu i to všeše predava keď kriza, keď niet drugi prihodi. Žito, slunečnik, soju, to predavať se raz u roku, a mlijeko predavať se každý deň, a bobujaka z vremena na vreme predá se i to za domašnji budžet to veľa znači. So statkárstvom od 20. roku sme počali. Što zanima sad s 2 kravami toto, co sme dostali od rodičov, a već kad sme nastavili dalje sami, samostojno sme počali ohabjati od svojih kravov jalovki i pripušćovati na njih, tak sme došli do, evo teraz máme momentalno 4 falati, skoro sme mali i veci, ali evo pre to ti obstavini tak jaki buli, že museli sme predati nam meso na klanje. Teraz som na jednej, zato že som chcel podmlaziť. Taký prešli rok bol, že som všetko mal ženský celjata i teraz to treba da še celja. Už tých dňoch očekujem da to počne i nazdám še dajaké odkupné mesto za nás drobných najde, gdje bi to moglo bi še to najde, ali nikto še nie se to prilapic. U Kocure, za razliku od veljih valalov, znova otvorene odkupne mesto za vekših produkovateljov, ali odkupna cena ljem 30 dinari, a i požniše z vyplacovanjem, te velji sami predavaju mlijeko. Tako i penježi máme tam, već možeme heći vyplacovať komunali i tu djecom do školi i tak. Gdje je spotrebita šitsko za šitsko hećo. Tu da su dejaki to ti premiksi, toto za kravi, to musíme dávať to obovjazno, musí buď stavec kad vam dobre pridrže tako i penjež, že ne musíme čekat mješati, lebo až i 2, zaviši u ktorej jak odkupnije stanici, gdje jak placa. Kto roznoši mlijeko? Kjedi jak, daras ja, daras suprug, ono to zavisi jak ma času. A co všetko od mlijeka pravice? Pravime drobni sir za kolači, kljagani sir, šmetanku, maslo i daras jogurt i daras trapis, kad máme vecej mlijeka. I co mušteri najvolja, co najveće ide? A najvecej volja drobni sir i maslo, to najbarže. To sigurno tunše jak u radnji na pijacu, hej? A tunše i šviše. To robija. Mne dosi toto, co treba karmici dojiť za nješi sir pravici za kračun i za novi rok, da ja pravim i sir i všetko, bo ono proizvodnja je proizvodnja. I to ne patri či šveto, či nie šveto. A nemam to ti potrebi, bo robíme dosť i žemi, takže vecka, robíme, keď nam treba za obisi i veci, da vam poviem popraviti, veci robim statkarstvo zo ljubovi. Zato što ja vyrostol u tim obisu, kad bolo kravi, i robim i teraz, i ani ne pravim nijaki rahunok. Njet tu veljo, nje traciše, sigurno še nje traci, zato što ja porobim i ja ne znam co bi inše. Z drobnima produkovateljami veljki mljekarni već se nje sotrudzuju. Im še ne vypláci posilac kamion do obisca po menje jak 152 litri na deň. Preto a i pre nisku odkupnu cenu Mikola Koljesar rozdumuje o zazberovanju drobnih i organizovanju vlastnoho odkupnog mesta. Zainteresovanih jest, treba nazberati minimalno 700 litri na deň, co realne. Ljem, kad bi še našla i zainteresovana mljekarnja. To veljo znači, kad každi 15 dní ima se da ja kuvi placanku, ta teraz ja še nazdavam, že še to hodno, že to porušam. Dakle, zbo je dosť ľudí, ktorí majú 1, 2, 3 krávy i vecka so mlijekom še bukvalno narucuje. Ne zna, co s njim robiť. A dobro, ne možeš predati tak na privatno? A predáme, keď ho predáme, 2, 3, 5 litri, co predá se z dňa u deň, ale keď vy máte dnevno 80 litri, abo 100 litri, dah to má vecka to češko. Moje odumanje za všetko toto ostatkarstvo je o tim, že bi država mušela napraviti dejaki, lebo za drugi, lebo organizaciji, dejaki, ne znam jak da... Pomognut statkarom da še organizuju, da še udruža, že bi mogli, bo tak pojedinčno, ani jedan hođaki da je veliki statkar, on ne može sam.
nastúpiť, či predáva, či kupuje, lebo daco. A tak, keď by sme všetky jedno, keď by sme mali nejakú mliečaru, u ktorej by sme sami boli jak gazdove, vlastníky tej mliečary, každý nejaký procenat by mal od toho i dobit i ukladanie do tej mliečary. Ta jedino tak by sme mohli napredovať i tak by še toto. To može odvući u daljake budućnosti. Daljake bi patra. Gledate Paletu. Izbor iz emisija na jezicima nacionalnih zajednica. За школяров 8 класов на их одзаци дните дни приношения животних одлуков. Да jedni od maljučka znaju za čim se žadaju zanimac, da jedni profesiji vyberajú na osnovi talantov, ktorí majú i prihľadnosť ku da jednej profesiji. Надам се, že upadnem do elektrotehničnej školy alebo do poljoprivrednej. Dvomim še ešte, medzi toti dva. Znači si už počel dajaki pririchtovanja? A hej, mám od brata prešloročne toti knjižki za prijemni i vecka še pririchtujem pomali. Ja bi še dala upisati ekonomsku školu, turistički smer, ta še nas davam, že upišem i že upadnjem. Či si pa trebala, keljo vodi treba za to? Nie patrala sam skorejši roki, da nije trebalo veljo, da su 88, 89, tako, nije veljo. Od uvek mi je želja bila da budem žandar ili policajac, tako da ću upisati prvo srednju školu za veterinara, a onda ću ići dalje nastaviti za policajca ili žandara. A zašto veterinarsku baš školu? Pa životinje volim, to me u početku privlači, onda ću kasnije to što mi od uvek želja bila. Toti školjare znaju co su, ali jezi takih, ktorí iščevše majú dilemy kadzi dalje i ta školski psiholog prava adresa na ktorí môžu dostať spachovú pomoc. Školjare prihodza na testiranje za profesionalnu orijentaciju, gdje se im še testiraju interesovanja, sposobnosti i osobini ličnosti. I vecka, jak je to prepatrim, analiziram, sovitujem ih, ktorí im školi najveće i odvituju. Tota programa sastavljena od 5 časov. Perša še vola samospoznaja i tu školjari trebaju da sebe sami spoznaju kroz rižnji robotinji, co je to, co oni žedaju, co oni dumaju, co im odvituje. Druga čast še odnoši na informovanje o profesijoh. Treca na dragi obrazovanja, znači na školi, ktorí im ponukaju to, co oni su. I štvarta še odnoši na realni stretnuca. To znači oni odhodza do firmu, robotnikov, ktorí robia to, co by oni žadali i patra, co oni to robia. Jak to vi patra, može buci probuju da kjedi i pijata ih odluka o tim. U tim učestvuju ih rodiči i oni prihodza na roditeljski schadzki, gdje i oni maju da jaki svoji zadatki. Ostatnjih rokoh nie dozljem vybrat žedanú školu, ale je potrebné za ňu mať dostatočno body ta pririchtovanja za zakončujúci ispit bar zvažni. Mali zmenjaška z ruskого, pririchtovanje i iz matematiki už máme isto. I jak ci to vi patra? A fino, da pomali vežbame všetky za jednak, da. Imali smo za srpski da pišemo sastav, likovno da crtamo, šta ćemo biti za 10 godina, kako sebe vidimo u budućnosti. I jesi gledala ove zbirke od prošle godine, kako ti se čini, je to teško? U početku nije teško, taj osnovni nivo, srednji malo počinje, ali napredni nisam ni gledala. Tota generacija osmakov perša generacija, ktorá popri testoch zo srpskого, odnosno materinskого jazika i matematiki, bude mať i kombinovani test. Pitanja nam uopšte 100% nam ne poznati, ali znamo ktorí predmeti i varje, že bude ľahke, že bi mogli ho šitski položiti. Vem što treba opušiti, pomali čitati pitanja. Sigurno budu taki logični zadatki, tako razdumatljiv.
Po programi profesijnej orientaciji školjare budu mať nahodu učestvovať na sajme obrazovanja, ktorý še otrima u Žablju u aprilu i na poljoprivrednim sajme u maju u Gospodincoch, gdje hodni pobešedovať so sfahovcami zo zrižnih oblascoch. A jest raznih profesij, ktoré by oni ljubeli da upišu i ktorí ukažu da maju sposobnosti za to ti profesiji, ali eto tu u našem kraju najveće jest žadanja za poljoprivredu u Hlapcoch. Eto baš teraz za Hlapci z ruskog odzeljenja 8. klasi toho roku vypadlo, že by všetci ljubeli najveće poljoprivredu, ta vecka tehnična zanimanja. Velju ih žada i vypadnje, že bi im i odvitovalo saobraćajna škola, dzivčata bi najveće ljubeli medicinsku školu, či ekonomsku, da jaki smeru ekonomskoj i eto tak, všetko ovo jest. Že bi še šitskim žadanja spolnjeli popri porjadnih odzinoh jazika i matematiki, u školi budu organizovani i dodatni odzini na kadzi do školi stihnju zbirki zadatkoh. Rusnaci svoj profesijni teater dostali pred 6 rokami. Perša premijera u novoformovanim teatre pod novim starim menom Ruski narodni teater Petro Riznić Đađa otrimana 18. oktobra 2004 roku u Ruskim Keresture. Falat važne buco zbiljni, robeni na osnovi tekstu Oskara Wilda, važne Ševola Cernest, a režiral ho novo menovani direktor toho teatra Vladimir Nač Ačin. Počatok 2003 roku všetky sme rušeli poljetno, ambiciozno. Moja ideja bola u peršim mojim mandatu, že by som teater pretvoril nielen do umetnického i nielen do profesionálneho, ale i do akademského. I tedy som še staral poprivodziť so vecej ľudzoch, ktorí by náš teatr oplemenili so svojim znanjem, iskustvom, opremu i tak dalje. Takže som še opar na Srpski narodný teatr, ktorý nám u veľkých stvaroch mohol byť príklad. Tak som prived režisera Voju Soldatovića, ktorý 2 projekty odrobil tu. Potom som prived Dalibora Topčića, ktorý bars dobrý scenograf i veľa nám pomohol, že by sme zo Srpského národného teatru vyniesli, požičeli časy scenografii, kostýmoch i tak dalej, tak i pani Jasnu Badnjarević, tak isto i Ivana Klemenca, ktorý bol zadlužený za scenský ruch u 2 našich projektoch, ale tedy našho osnovateľa Nacionálneho sovitu boli inšaky viziji, strategiji, pohľady, že sredstva museli vyčerpovať, prečerpovať, pretákať i teatr došol do krízy. U svojim 6-ročnim vyrastanju do nacionalnog teatru, kotri bi zadovoljal smak vekšini, Ruski teater bol aktivni u vyhľadovanju i eksperimentovanju, vjedno so zblukanjami u vinahodzenju najščešljivšej formuli, kotra bi opravdala jeho meno. Toto, zo čim še teater mušel neprerivno zočovac i co mušel zvladovac, bulo i ostalo jeho finansovanje. Posle všetkých obstavinoh, všetkých probovanjoh napraviť jeden kolektívny teater, jeden mocný teater s bohatou tradíciou, s akademizmom i s všetkýma prikmetami, ktorý noší každý ozbiljný teater. Teater musel prejsť na šporovania,
musel še zviesť na predstavy, ktoré še zvedli na pár glumcoch i predstavy, ktoré mohli obichodziť operatívno všetky našo valali, ale že by še kvalitet zatrimal. Takisto môj plán bol v tých počátnych rokoch, že by sme privedli akademského režiséra zo teatru Aleksandra Duchnoviča Jaroslava Sisaka, ale vec počala kríza, co še dotýka financijoch i co še dotýka pohľadoch u gazdovanju. Tih 11 rokov je už 4 rok na poziciji direktora. Robota teatru prethodne 10 roky nebola ľahká, bo zbudovaný na dobrých fundamentoch. Bardzo mocny teatr predchodzał tomu. Musiał się budować troszkę znowu nowe od początku. Takže otprilike, ja keď prišiel tu na toto funkciu, na toto mesto, na najjakších spôsob šeljem nastavilo osluchovať ideji, s ktorými še započalo. Náš period možno tako zloki, ali obstaviny, u ktorých še robilo i robi, ne boli ljehki, ali domam, že še teraz už pomali še baže ide po tej draji, ktorú može biti peši pravni odbor, tak da še i ražim teatru malo žadanje, že bi še robilo. Pri Ruskim narodnim teatru do dzenješka nije rješene, že jak budu angažovani ľudze, ktorí treba, že by ho vodzeli. Znači, pokrajinski sekretariat za kulturu, ktorý finansuje to teater, on dava ljem sredstva za projekty. Ale o funkcionovanju, o robotnej zajednici teatru nikto nedal nejaký uslovija ani rješenja, ktorí by boli potrebni za jednu robotnu zajednicu. Obstavini daje nie taki ljehki, jak co može bi už trebali buc, ali dođe teatr cały czas próbował se osluchować, jer powiem, zvuk svojho času i toto postaviť na binu. Može biti skoro to bilo češe, jak co može biti ciężka, ali eto, izeše dalje i ne bude ljehko ani tim, ktorí to našli za. За тоти 10 роки на сцену Руского народного театру Петро Ризни ѓаѓа, рахујуци тоту најновшу, поставена 21 театрална представа. Паметање на них ошвижела нам и вистава плакатов, котра провадзела најновшу премиеру. Кажда представа bardzo interesantna i bardzo izazov za robotu. А ktora вам највеќе дава виволање? Не знам, ktorá je. Napríklad teraz Nješka sa sme odpatreli. Gledate paletu. Izbor iz emisija na jezicima nacionalnih zajednica. Bal širokih suknjohše u Đurđove otrimuje už 13 roki u kulturno-umetnickim društve Taras Ševčenko. To nahoda, že bi še holjem razročnje členi društva i ih prijatelje zišli i povešeljeli. Interesovanje za toti oblikanje do širokih suknjoh išće vše tirva. I možeme povedati, že evo udalo nam še to roku da máme veci obličenje jak v loni. No normalno, to zaviši od roka do roka, hej, ne možeme mi na to. Ali trudzime še vplivujeme pri mladih, že bi oni tu našu tradiciju
co dalje predluželi, že bi še ona co dalje očuvala. To roku može bol tako zaži problem, a sme še obavali, že či budeme mať dosť mesta. Jednostavno, ljubim to. Ne znam, od kedy som u Đurđova, ja sam s gospodincom. Tam sam še narodila, ruskinja sam, ali je to upoznala sam až kad sam prišla tazi. I to mi je veljo znači zato, že ja da povem, že ja to zastupjam všetkých mojich gospodinčanov, mojih rodičov, pred sebe i svojom djeckom. I ljubela bim baš ti mladi da otrimuju to što i mi do teraz otrimujemo. Znate kada imam pod suknji? A 6. To bar veliki napor. A frizura ti rvala 15 minuti. Pa i taška mi ju napravila i bar dobro to porobela. I budem ju ševala s kim buze treba pomoći. A ti, kad trebaš na balu? Ja drugi raz na balu i pači mi še tu. I ljubim še oblječiti ruske nošnji, da sam še to i teraz objekla. I eto, teraz tu sam pričala, že bismo še prevedi fino i... Prvi put ja sam na ovom balu i jako mi se svidjelo. Ja nisam Rusinka, ja sam Mađarica, ali ova nošnja mi se jako sviđa. Mislim, prvi put je imam, uopšte jednu nošnju imam prvi put i stvarno mi se dopalo. A jeste bili na nekom ovakvom balu da nije rusinski? Pa bila sam na Perez bal, to je u Novom Sadu, u Petifiju, ali nije bilo nošnje, a ovo mi je sada prvi put doživljaj jedan koji mi se jako svideo. Vi ste drugi put kako se nošli? Ja sam drugi put ovde i jako se lepo osjećam i zahvaljujem se, organizacija je super, društvo je super, veselo je i jako je dobro. Nadam se da ću još koji put doći ovamo. Bal otrimani i u Novim Sadze, a organizator Ruski kulturni centar. После dlhšieho času oznova še otrimuje ruski bal u Matki, odnosno u Ruskim kulturnim centru. Думам, že наистина красна атмосфера. И без огледа ще раз варим, že u Novim Sadze, jako su bili skore bali organizovani, u hotelu Novi Sad, veľa lepšie uslovia i krajší patra. Думам, že tu intimnejší prostor i ľudia, ktorí dneska prišli na bal, to ľudia, ktorí chodza do matky. A думаме, že tota tepla chvíľa priniesla jedno rozpoloženie, pretože zima ako si chce umrtviť človeka i ako si nema cechu za dajaké rozpoloženia. Toto baš práve lík za dušu. Možeme povedať, že takú zo stancu, takú zo muziku, takú skolo poharika i naiste krašne prejde jeden večer. A evo ja sam postala Novosađanka, počnem sam už tu 2-3 roky, da sam ušela prisi na bal. Nje počitovat moju matku i tam gde som tako už šušća. Pači mi še bar fino. Tak jako keresture pred 2 rokami kad sam bula na omladinskim balu. Fino tak, domaćnja atmosfera i jednostavno naša matka ta sme to jak doma. Ulice svite, muzika se čuje, zaigraju skupa cijelu noć čuje, da spava suga. Jak to i šveči na baloh, najinteresantnejše було podчас відсагування томболи, на котрій зелені книжки, вайца, курчата, а главна награда 707